شرط نیو بینا پکی که ترکی ده بردامه تایبتی جی نیو بینا وان هر دو آلیان دا ضررمند یکم هریما کردستان تایبتی جی ولاتین سیویلن السرسنور او گندیم تایبتی جی آوادانی لی راستای جیان جی لی راستای تایبتی جی گلب زحمت وزیر تر میوه مجاری بحثین و ساعت دوارز محمد سعید شهی چافدری سیاسی روسا شارزای سیاست پککی تایبت نوان افچه دوی جدهو که پاوکی راستا خود گلمه دو ببرز محمد افدمی باش سیاست پککی یاد نیوبر سالت نوتا و نوکب تایبت جم و که پرسیارا دست پکی بحث بین چه جداهی یک ناف بینوانه ده همان سیاست لیش تازه نافچه پیت حسکو هر رشنت ناوا نافچه دا یا جی سیاست وی هات گوهارین برز محمد افدمی باش اگر تقول دنگی ما بتایبتی جی گریدای روش آلوز یاد نفاری ما کردستان باشه سلام برز کاک جوان اگر دلیل بدای من دست بکرنا تفجر چکداریش لای پککی و سال 1984 وانا دو استراتژی برخو گرتن یکش وانا اوابو که وکو سیاست چپراو بون سیاست و سیاست که چپراوی بو اوجی بو اگر هندکو دولت تروش آواو یت بجین سرمایه دار نبونا پشتوان بوانا یا دیتره او بو که پنا بو چکی بری و بهز کار کری و دیپلماسیت بکار نینا و سیاست جی بکار نینا بو هندکو پشتوان و حوالا بخو پیدا بکن اگر هندی جی او بو کل سالانو تو نه دمکو سروکی وان عبدالله اوجلان هاتیا گرتن کسک نبو کسک آماده نبو کو پنابری بدته یان بشین پشتوانی بوی بکن حتی کو کفتیا دست ترکیه فپشتی هنگیشی بجین سالت نوتا دا پککی بخوب درفت زانی او دورت کو پشتی انفالا هاتی نچول کرن یان کو گلک شوانا گند نشین جارگا دی وکری نفس گندت خو اوانا بخو او دوره کار اینان وکو بارگایت خوله دانان و وکو چالاکیت خوله انجام دان فبو اگر اندکو بین بردان او گنده زوربای و گندانا بین بردان و ابو النطو پنج جمهوری زاپ راگهاند هش هفتانین و زاپ و حتی خاکر که فابجی ناو دورار آزادگیری که نما کویل جردس حالاتوانو و کسی دیترینینه فهمی بونه اگر اندکو درفت بدن ترکیه ناف هرما کردستان و بین و هرما کردستان وی دمیج دا که او بکو هرم کیا هاتیا دابین کرن و او بکو بجین بریارا 688 های دورا ابنایی های و دست کفتک بول هرم کردستان پیدا بی دویا بانا وی وقتی یعنی پککی رئیس هرم کردستان گرد با که دست کفته ملت کرد همیه بس بخابنی و یعنی وانا او رسل نگرتو چالاکیت خو یعنی کارت خویت چکداری بردوام کرن حتی کو گندت برواری جوری و نیرو ریکان و دوسکی جوری و برواری جری و هندک دورت مزیری و همی هات نبردان و افگنده همی هات نچول کرن اوجی ضرره که مازم بو یعنی بو هرم کردستان همیه آلی آبوری و وش آلی جیان و جیارا خلکی گندا و که همی هاتنا ناف باجه را دا و افروکجی اف قیرانا دارایی پیدا بوی هرش اگر هنده یک و زوربای خلکی گندا نماین الگندا و یتاتین ناف باجه را دا و یت کفتین هیویا معاشی ول ناف باجه را دا گله جارا سیاست وان اوسا بحث کنه پراستی جل سرعرد پککه بویا سر ایشی و پرزگری کوالوزیج بوی تایبت دویدمی دا سی ولاتا لی زیادتر بحثا هرما کردستان و عراق و ترکیه بکم لی دنگه که نیو دولتی نینه جبوی تایبتی جل راوستاندنا وان هر رشیام تایبتی جل سر آخو هرما کردستانه چون که جالیه که و عراق یا بیدنگه یعنی سرداریا پیتوینا که جبوی تایبتی جل از بحثا رکفتنا شنگال بکم حتی نو هجی یعنی که پیتوی عراقی سرداری نکری حکومت بغداد آلیه دنجی ترکیه بردامه السر یعنی دیر کردن هر رشیم پکیکش نو آخا ترکیه کردستان کتیت نوف بینا نالو بزمار دا جبوی در باز کردن ویر روشیب تایبتی جل از بحثی حکومت هریم بکم چه پیتویه بیتا کرن ویده میده وکیم صح که اینه هاو بشک ناف بین وان سه دولتا دا هی یا 4 دولتا دا هی او هاو بشه چیه همیا
پێخوشنینەک و هەرێمە کوردستانی هەبیت و ئەف هەرێمە پێست بکەویتن فەڤروکە هەر کودبینیەک کەفتە پەیوەندیال ناوبەرە تورکیا و ئیرانێ یان مابەینە تورکیا و عێراقی یان هەر ئێکیشوان چار وڵاتە یەک و داگیرکەرێت کوردستانێنە ئەو پێتخوشن بۆ هەندێک و هەر دەمەکی هەرێمە کوردستانی لاواز ببیتن یان کارێک بێتەکردن بۆ هەندێک و ئەف هەرێمە نەمینیت وەکی خوب پێست نەکەویتن ئەف کارێت نوکە پەکەکێ و هێرشێتوانە و کارێتوانە نافهەرێمە کوردستانێ ئەڤەت خزمەتە وان دەولەتادانە پێتڤە تورکیا پێتڤە پەکەکێ یعنی مراعاتە وی وەزعی کرد بە چونکە ڕاستی یعنی ئەف هەرێمە بخینە شەهیدا و زۆر بزەحمەتی هاتێ دەست دوێ بە پەکەکە هاری کار بە بۆ هەندێک و ئەف هەرێمە هات بە ڕاگرتن نەکو شەڕێ خۆش تورکیا ڤەگوهێزیتە ناف هەرێمە کوردستانێدا و هەجەتێ بۆ تورکیا پەیداکەتن و بێتە ناف هەرێمێدا و لەشکرکێشیە بکەتن و وێرانکاریە بکات و خەڵک ببیتە قوربانی شەڕێت مابەینەوە و پەکەکێ بەرز محەممەد تەژی ئاخفتنە گوت تایبەتشی ئاخفتنا دلی گەلک وڵاتیانە لێکیم تێ بە حەزکردن ئەوژی وەکە ئالیەتێک پەکەکێ تێب کارانین تایبەتیشی ژالی وان هەر چار وڵاتین تە بە حەزکردین ئیران عێراق تورکیە و حتی سووریشی ji بووی ku herêma Kurdistanê bihêz nekeve yanê rastiyeke sedasez ji bûî vê mesele heye her demeke Kurdistan ku bihêz dikeve yan jî beref armancên diyarkirî veçe yan jî ji bûî çareserkirina pirzgirêka rêkê taybetî jê digireber PKK her reşeyan zêdetir dike ji ber vêyekî jî Tirkiyeyê riş dike ser yanî ev axivne temamen bêjin aliyeteke ji aliyê wan wilatan ve tê bikaranî ji berindê me besta me ew bê hikûmeta herêmê çi biket vî demî de Vêtin em vê çendê bizanîn ku divêtin em vê çendê bizanîn ku her delîveka hebîtin ev wilata kar bikin bo hindê ku herêma Kurdistanê lawaz bibîtin ew dê wêkin. Her çendî têkçûna peywandiyal navbera wan de hebîtin û her çende ku mabeyna wan ya xweş nebîtin bes hemî rêkeftîne ser hindê ku ev herêma lawaz bît. Feş ber hindê jî demek ku PKK çalakiyet xwe yan karê xwe leşkerît înte nav herêma Kurdistanê da ev jî bîte delîvek bû Tirkiye nav herêma Kurdistanê vebêtin. Her wekîl salet nota da yani sala nota heftê ew hind qeder gunde hemî hatine berdan û leşkerkêşiya Tirkiye hate kirin bo nav Kurdistanê bû dîvgeriyana PKK û bû nehêlana baregayet wana. Fedvêtin PKK vê çendê bizanîtin û rezêl herêma Kurdistanê bigirîtin û wê delîvê nedete çi êkî ji van welata hemiya. و هر دیسه درباره حکمت هرێما کوردستانی جی دوێتن دەستکەفتێت خۆ پارێزیتن هەر وەکی چەوانێ دوو هەر برایەکی خانیە خویە هەیە گەر برایەک خانیە خۆ پێلیت و بێتە نەفخانیە برای خویە دیترێدا و شەڕ و پێکدانات گەل خەلکی دیتریان ماڵە خۆ بکێتن ئەvە تشتێکی نەڕەوایە پێتڤەک و هاری کار بیت کو اف هرمه بهتر راگرتن جه هندێک و شەڕ و پێکدادان بکەشتە نافدا یان دەوڵەتی دیترێ yani delîvê bû vekete vek û vê herêmê lawaz bikin. Gelek cara jî heta Serok Barzanî jî gelek cara tekezîr serhindê kiriye şerê bira ku jiyê bi çi awayekî em nayînet nava rojevê de ji bûî çareserkirina vê pirzgirêkê bi taybetî jî hat nêvbeyna Tirkiye û PKK seraxa herêma Kurdistanê. Demhatiyeş Ewropê ve herêma Kurdistanê daxwaza pêkanîna hevpeymaniyeke navçeyî bike ji bûî çareserkirina vê pirzgirêkê bi taybetî jî bi diplomasî ne pirêya şer. Her karekê bête kirin bu hindê ku ev herême bête parastin hewpeymanetî bêne kirin ve çi nexşeyek bête danan bu hindê ku ev herême yani bête parastin û pêz êxistin evet berjewendî hemî miletê Kurd de heye. Hebûna vê herêmê başûrê Kurdistanê ev e wekû bijîn destkefteke bû hemî Kurdal hemî parçeyê Kurdistanê. Fepêtiviye hemî harîkar bûn bu hindê ku ev herême pêz bikevîtin û pêş bikevîtin bu hindê ku paşa rojê da mifadar bît bo hemî xelkê Kurdistanê û hemî parçeyê Kurdistanê. Bêdengiya Iraqê bi taybetî jî hîn bû çi vedgerînin yani heta nûkê helwestekî diyarkirî nebiye çi pirêka çek be çi jî pirêka diplomasî û siyasetê be ji bûî çareserkirina vê pirzgirêkê çunke her awayekî be beşek ji Iraqê herêma Kurdistanê bixuye ew şerê tê tekirin jî nêvbeyna du aliyan da çi welatekî gel hêzeke çekdarî me besta min Tirkiye û PKK li ser axa Iraqê bixuye ji ber çi Iraq bêdengiyê gelek carat helbijêre.
اگر هم صح که عراق نوکه شیعه دستالات یا هیت عراق دا و دستالات وانیا بالای و او زورینه نت عراق دا و او یوی حولت دن بهنده که همی جهت عراق حشد شعبی لی بلاوه بیتن و رول خواه بیتو کارتکر نخول سر همی عراق هبیتن فافرو که اگر هات نمیسله و گشنه شنگاره و گشنه کرکوک و گشنه وان دورد نزیکی حرم کردستانه فندیره روشه که بهجتا پاکه که او ترکیه تنسیقه که بکن و نف حرم کردستان جیوه بین فپیتویه ام وی چنده بزانین و هرشنو که و یعنی کرد همی برهویه خوب بکن بونده که چوپیلانه توسا سر نگیرن بجی حرم کردستانه از وجارب کرتی بحث کنم سر سیاست پککی بگشتی گل جرا بریارش 3 آلیان فتین داین گل جراش 2 آلیا وجه تایبتیش اف پارچه بونا پککی سیناریو که سیاست پککی بخوایان جی پراستی دابش بویه تایبتیش سر گلک مجارو بنمایه اگرم صح که این سیاست پککی و او نهجه کل سر چوی دست پیکا تفگراوی یا چکداری و اوانا بناوی بزاوه که نتوی خباتا خود دست پی نکریه بناوی بزاوه که دست پی کری وکو گلت ترکیه بو همی گلان و توی وقتی جدا دمه که ما برپرسیت وان دیتند گوت ام دجی کولونیالیزم و امپریالیت همیه نه نبتنل ترکیه همی جیها اما بو اگر هنده که زوربای ولات روش آوا یعنی جه توربون و نخوش بون دویتن ترکیه و سیاست بگوهریتن یعنی پناه بو هزینه بتن و یا دویجی دویتن پناه بو دیپلماسیت ببتن و سیاست بگیریتن بو هنده که بشیتن پیشگیری بخو پیدا بکتن اشناف ترکیه دا و اشدروی ترکیه ولات روش آوا دا بشیتن بجداریت دستالات دا بکتن یعنی زیادر کرسیا بینیتن بلا خبات استانبول بکتن انقره بکتن ازمیر بکتن رجا کرسیا زیده کت هاو پیمانا پیدا کتن بجداریت دستالات دا بکتن دا باوری بو کرد ترکیه جی پیدا کرد بو خلکی پیدا کرد که اوه بزاوه که بو ملت خود کن و خبات که نتوایه و یعنی ولات همیشه پیشگیری بو بکن و رزیل بگیرن بس جه داخله افکار نو که اوت کن و او تکتیک و استراتژی نو که او بکارتینن او ضرر زیاتر الکردات کتن هل داخل ترکیه جی و داخل عراق و داخل سوریه و او که جی بارگاهت خل شنگار وکت و خلک شنگارش کو رو که چتوانا کشت قندیلی یا جه دیتره او خدمت بزاو آزادی خاص ناکتن اف جور خبات چو دست کفت دزونای نیتن به امیدیه که بو خلک کردستان باکور پیدا کتن کو دست ناول گیرن و اف خباتواجی برهمدار نابیتن فپیتویه کو او نهج خوب بگوهرن و ریکت چارەسەریە بگەڕێن و ڕێکت دیپلۆماسی چارەسەریە کێشا بکەن و هەواڵە بخۆ پیدا بکەن و پشێن خوب گەهینە دەساڵاتێ ئەگەر نەگەهنە دەساڵاتێ یعنی باوەری بووەنە پیدا نابێت داخلیە تورکیادا. برئیس محمد سعید شهی چاودێری سیاسی و شۆڕەزای سیاسەتە پەکێکیش دووەکی هینگەلمەدا بوون زۆر سوپاس بووە. سپاس سلااو ڕێز بتەوالی بینەرە.